Jwanga chendo en migago ywarruok nonene kendo bila mag jela kod apisas ma kaunti ma Nakuru. Mano timore kinde mane apisasgo ma kaunti ma Nakuru tawo chenro mar yawo apaya matudo boma ma Naivasha kod ward ma Malewa East. Tudo nochakore sama mane jodak ma Karati oriwore gi apisas mag kaunti kuom yawo apaya manolore e yo ma ok ni kare higa mar 2019. Seche mano katulo pok nomuocho bila mag jela nochopo kanyo kendo wacho wuoyo kod jotije moko mane owe thuolo bang' jatelo moro mar sirikal donjore e wach makamano. Jatelogo bende owacho ni chenro no biro konyo jodak mosebedo kawuotho kilomita 30 mondo giyud apaya. Zake za kumalizia kazi na kazi amefanya almost 80%, asilimia 80. Jera wakakuja wakasema hawakupewa authority ya tujenge that bridge. Ni prison kubali turudishe barabara yetu mahali ilikuwa, ama mahali walikuja wakapropose tuwe tunapitia, wakubaliane na sisi tupitie hapo. Na kitu ambacho sio hatuwezi, naweza kuikashifu tu kwamba unaweza tumana ama unakuja unakuta ni mheshimiwa amekuja kufanya kazi, unakuja kumshika na kumweka pingu. Na ni kazi yake anafanya. Hakuingilia mtu. Hata ukiangalia mahali tuliko na mahali jera iko ni kilomita kama 3 ama 4. So mtu kutoka huko, askari anakuja huko, anakuja kushika mheshimiwa. Hilo ni jambo ambalo nimelikashifu na tutalikashifu. Hii barabara kama haitakuweko, kuna ile bridge watu wanapitia pale ya Mzungu.